ne ke janmiet ke lai phuai trik nailar ki dekhot ke HNYF ki lahir sya ke Jakarta lasi mender ne ke infiltration check gate ke badan habernihat ke balong rukum kadak bandawa nak sorkar jela bakadai ban penjur ke jing telasi ki nongwei ki barung sepop Meghalaya haba hiar sya ke Jakarta lasi mender ki nongilam ke HNYF balayalam do ba Marcus Martin kum presiden kila yoru ban yakran bat ki officer ki badan hakate ke Jakarta lasi mender haba kran ki nong thok kubor uba Marcus Martin ulong baka bala penlong ya kaseng bakan lek jurip syakate ke Jaka ka deiru hadin baka Assam kala penbenai ka thup ka bakhadu ki bom shim ladan haka thup jong ka NRC hadin kete ke jingle jurip uba Marcus Martin ula kentu ke sorkar jela badi ki bor district jong kari bhoi bagi de ban shimkhia haka ban talasi khnang ba onla ban tela kam halor ke jing thumurung tu jong kitu ki bom shim ladan haka thop jong ke NRC nomor kumba kalong hi baka jela Meghalaya kaya jan bat ka Assam haka wepat kaliang ka seng khasi student union ne ka step kala lej ban jurep ya ka jinglong jingman haka te Jakarta lasi mender barla sakhiru ba haka te jing hiar jong seng balang nakaliang jong bor pulet ka ribhoiru kila lej ka te Jaka ban pengor baru ban pentikina bandan ka shongsuk shongsang Ban kami ane ban perking hang ni hapor ni ban pek nya kom checking ya kane ke jung ni ba kasaba kom bolok menen ni enet apa ni ya kani usa ba nakaliang ka perkari ya hi kala kena mentak kasih final kan finalize ya kecik perlung ni kini NRC de kumdo ya kuban saketai na kane hop mai lakno de kabapan seiring kalau bagi kat na lakngon lada kinsa kentai na ki na Assam no baki iwe pati lai te ngangai skem ba kini ba bisa kentai kempat kinsawan kami ya kena mar kata juga pelong ini bangin hapan 150 apa ani ka jagam ta apa bonihat bagus infiltration sedikit bat ni menem stem lada blek iwe ki jaga belum jong jangkam plastik itu ni. Te nak tak kadau ni pelong ban hadin panggil dewan ban jurep ni uwe ki Jaka ni sawan hang ni apa infiltration sedikit apa ni hat ban penting kena baganon ni empuk kita gaji lu cek itu semua hadin bukan dia kelak benar ba iban sawen kat kedai langun agak tu